I zdravo na siti i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako što gledate po naslovot, deneska sledува jedna od najbaraните videa na moj kanal, reakcija na hejt komentari. Za žal ili sreća, na ovoj kanal nema nešto mnogo hejt komentari. Ova neka ne vi inspirira da gi pišuvate, samo za da se najdete v ova video. 90% od komentarite se peder, no postojati nekoj novi koji se nadavam da kak je ne nasmejat. Mene hejt komentarite mi služat isključivo za da se iznasmejam onaka dobro. Mnogo retko znaje da me podzamisli hejt komentar, taka što operiran sum od hejt komentari i neči obit da me navredi, omalovaži, diskriminira, kako i daje. Pred da započnem moram da istaknem i deka postojat iljadnici pozitivni komentari, na koji nema da reagiram v ova video, no sakam da gi pozdravam site onije koji mi ostavat ubavi komentari. Vašite komentari mi se dopolnitelna motivacija da go rabotam ova i evo v ova video ki iskoristam prilika prvo na vas da vi kažem jedno golemo blagodram i prvo vas da ve pozdravam. Kako i daje, da ne dolžam se najavata, znajete što treba da si napravite, a jas možem da počnem venaš. Prvi od komentar dođa od XL, taka se vika profilot, to dovoljno vi zborova. Generalno, profilite koji ostavat ovakvi komentari se sekogaš anonimni, bez slika, bez ime, bez prezime, bez nikakov identitet. Mario, ubavo peješ, samo ne se odnesuvaj kako peder u facata i u glaso pravi se normalen čovek. Ovaj čovek meni me stavi na misla. Kako to jedan peder se ponaša u faca? I kako to ja pravam facijalne ekspresiji koji asocirat na peder, ne mi je jasno ovde ništo. Kako i daje, moje to odnesuvanje je takvo kakvo što je. Jas si legnuvam so nego, jas so nego se budam. Ne znam na koji način go zagrozuvam tvojat život i tebe, so toa moje odnesuvanje koje tebe ti preči. Od ne znam koja priča. Creepy Buddy, valjda taka se čita ova čudo, veli: Juhbe konju, kuzna je kako si u šoljata. Meni mi je neprijatno da go pročitam ova, no taka mi napišao čovjek. Ova je komentar ostavim pod jedan od vlogovite kada što ja vi pokažuvam kako stavam hartija na daskata vrš šoljata koga odam vo javnoj toaleti. Da nema ništa strašno i sakam da go spodalam sa vas kako fakt znajeći deka mnogumina od vas go pravat isto to. Kosta od Đorče veli: kaj si be pederu? Evo sam be druže, ti kaj si, izgleda u Đorče, i tamo nikad nema ni da izlazeš s ovakvo odnesuvanje. Pozdrav za site što živejat u Đorče, žal mi je što vozduh odgodelite s ovakvite. He, napišal, peder. Okej, super. Monika Koceva, eve nekoj su ime i prezime, bez slika. Mi napišala premnogu zborovaš koji misli taka lajk. Očigledno je dušo samo ti misliš taka, pošto nikoj ne ti go lajknal komentaru. Shvatam to deka mnogo zborova me fakt, nema potreba da mi go pišuvaš u komentari. Ako tvojite očekuvanja se cijelo vreme vo vlogovite i videata da se dešava nešto, a ja da ćutam, onda doviđenja i prijatno, ne taram takov kontent. Enas Berović. Aj pogodite što mi napišal. Enas Berović. Peder. Filip Martinovski bil malko pokreativen od ostanatita, pa mi napišal: glup youtuber. Ti Filip, gledam imaš pa pametna rabota, pa po cel dan gledaš moj videa, pretpostavljam i od drugi youtuberi, pa proceni deka baš ja sam najglupijot i to mi go napišu u komentar za da ti olesni. Bravo za tebe Filip, ki uspeš u životu. Slednji od komentar je toliko mnogo interesen, toliko mnogo kreativen, što glasi gej. Pa bravo, seko je čest. Somebody pod videoto 10 čudni fakti za mene napišal: go zaboravi 11 od fakt, koji glasi: peder si. Ovo je toliko zbunuvački da mi ide sada da go izbrišam toa video i da napravam 11 čudni fakti za mene. Isto taka bez ime, bez slika, bez identiteta. Veli: da ti ebam pederčeto skapano, da ti ebam kopileto smrdeno. Smrdeno, dobro. Aerodrom Aleksandar Makedonski i izvičnik. Dobro, ako nešto ti znači, dobro. Pak se javova Kosto Đorče. Kosto Đorče je u stvari mojat najgolem fan. Veli: peder Aziz. Pod video to vi go kontrolirate moj od den. Ivana mi napišala: Ivaka i taka si grozen. Ova pretpostavljam se dolži na ona koga ve prašav da li sum pobav so brada ili bez brada. Pa ona došla do zaključak deka sum grozen i so brada i bez brada. Super. Verica Vasileva mi iznenadva. Peder. Damn girl. Boris Šapanov isto taka bil mnogo kreativen.
Еве го неговиот коментар, да не се повторувам. И повторно се јавува Коста од Ѓорче. Погодете што ми напишал. Боки 13, како глумиш, далеко ќе стигнеш со тој памет, педер. Ај ти, Коста, прво договори се, што глумам, како глумам, дали стварно сум таков, дали се продадам. Ај прво договори се, совземи се, консултирај се со твоите родители, па потоа врати се и напиши ми коментар. Затоа што мислам дека тоа што ти ќе го напишеш, тоа е тоа. Тука онака гаси интернет моментот. Вепар повреден ми напишал Боки 13 од AliExpress. Океј, ова е със сигурност најкреативниот коментар за денеска и соодветен на твоето име. Вепар повреден. Последен коментар за денеска, левел 47. Дечко, ке те молам да престанеш да се понашаш како педер. Ми се гадиш, еј, фуј. Дечко, левел. Како и да се викаш, со кој памет уопште доаѓаш на мојот канал, ги гледаш и слушаш моите видеа и ми оставаш вакви коментари. Слободно јави ми се на Инстаграм, ќе ти помогнам колку што можам, затоа што мислам дека имам потенцијал да решавам туѓ проблем и имам потенцијал да давам добри психолошки совети. Јави ми се затоа што ова не е наарно. И ете, ова беа сите хейт коментари, напишани под видеата, објавени на мојот YouTube канал. Јас во овој момент ве поздравувам и искрено се надевам дека ви се допадна оваа видео. Ние се гледаме веќе утре во исто ова време, на исто ова место. Чао!